real political will for us to address this problem. And I've outlined our plan, E5 pillars that we are using to address it. I've said that ultimately it starts with the hearts of every Ghanaian, it starts with the mind of every Ghanaian, it starts with the education of every Ghanaian to understand that what you don't do is that you don't go destroying and poisoning the pristine waters that give us life. And that is why we began intensively educating people, engaging stakeholders, especially in riverine areas. And we believe that it is very critical. We were here last week when we had some chiefs come tell us how they are very convinced that they are going to help lead that effort. We are hoping to see more of Ghanaians in their small corners standing up in this fight. We think that the other key initiative is to strengthen enforcement. Because why is that important? It's important because every time it has been lapsed, every time enforcement has been weakened, every time we've seen the data that shows that we've created a ban, yet Galamsey and illegal activities were on the roof, then it's a problem. Eni yeti ye honorable Emmanuel Ama Kofiboa awo yo so for sensase eni nsuwonsuwo na obade japade so wono ene kasa ene no achi no managing director the Ghana Water Company Limited honorable Matawakilo Adam echire mu se honorable minister wa ya de sa wo hya okompa wo kodi atia Galamsey se da be ya nsuwonsuwo adane na ebi wo ha echen kokko ani no ye betimi enya ye de na wo se yetu sa na mo no a ebetimi aboa ma Ghana afa ne ntoma pa efra. The time, the effort and consistency you are putting in the near future, water bodies, all of it. Ghana Water will be able. Our challenge is with the accumulation of silt, as you indicated. Some of our intakes have silted to a level that we use submersible pumps that are deep down. So you see that the silt is here, the pump is down there. So with the clean water at the top, the pumps still find it difficult to water for our process. For example, with Konyako, as the stability drops and the pumps are down there, we have to re-engineer, bring them up the surface of the water so that it can put the clean surface water. So with the good, the impact that is positive impact through your efforts and His Excellency John Dramani Mahama initiative, yes, we can feel it. But the challenge is how do we get rid of the salt at the intakes so that the water that comes can settle down for us to pump the water from. The other risk is that with the heavy salt at the intakes, during the dry season, the reservoir or the intake is likely to dry. If it dries up, then a lot of people will run out of it. So we appreciate the effort you have put, but this is the other challenge that Enkomo we nyina ye nkoma e course so efa honorable Emmanuel Ama Kofiboa awo yo so for chancellor ne obade japade so ena no achi no so Ghana Water Company Limited managing director honorable Matawakilo Adam ekita hudi e course omu nyina adwenwene kwan a yensu wansu ne yensu betimi atoso ne ebetu Galamsey afri ho na brenhyemu nyina e koso hyase e kwa wieye na yensentro ni nana oponchecheku bema na wodi wo machi yenkone ne nana entwetwe nkoma nana memo akwa aba o yeah, and Ghana Water Company Limited and Lands and Natural Resources and Shiamono Ghana 480 Butayentia or more AS and baby Ekowie. Me that say, Mammy, a bequa backwatem cra, as I managed to say, a Toma Goodye, I year to our Mantem Mubino. Ghana Han say, Open Mantama, a Toma Goodye, almost a sort of pa, a Framantem, and ye chef Framantem in Stuart Carrier. A dahon ma e sebo amanfo no kwasem ni Ghana Water for national shipiti takema huni se enye fema gudie ana ebeko edetia eye womunso a womode sebo omanfo ho no ne dia na e woso omhwe na omubo eye eho ban ikriu ekwan ya ombetinya akwaso na ifue ebetina sebo omanfo yie pa eno enam so ama ene anopai managing director awo no ene wodra eye Ghana Water Company Limited ano yera Adam Muta Wakilu woni central efi nkramantam won mu sei anopetutu tukopie mu ewo eye pede a eno ewo eye fraud mantem ehokro na nso esanso ehye eye honorable dafiamato na batwam pepo so eye south guy na ebre kokko pie mu ewo hono no one of the treatment plants a several amanfo ewo framantem won mu pa ena ene yeshete enkofo bi ebewura biaya japadi anase fancy away edie no mkwakwa yo maami omu si eye resort center ketie pa wo hono ma
Tete inshemu pokrampo trese se omu fiase no mu do mu duma sei na nsu a mu tiri sebo amomanfo emu timi sebo wo mu intenam so krampo ma eye wo mu data ka krampo ma hye mi trese e ba se ha dwene nti se nsu pa e so mutum enam yensa a wo mu ntimi ye adwuma wo mu de ba sebo amomanfo nsu e wo eye fragment no important mo nti e ya gigia managing director ne trese e ha ne pa na enye se ne ono nkasa po ne na se e no ba bedi ho adanse hye ne ekoso ho no na ko woni mu da info se enfishe bebreni range a tese eya treatment plant ni e da no ba bia se ekeka ko no emu ya ye den eni chen menu ye no obo be hye na se wo mu ni wo mu a enko tu wo mu nsafe eni afensu bia ya esutadie yi edei obo be tru mu ti wo mu firi ho na wo chese pinche pa to we enda okwa ebro mu koye no nipa kwa wodi segmentation e wo no empenifo edukan abona manie omo abona manie tinke tenke ye bia no obetie sa amane boyi na nka waye den weche so na nso omo bona manie no pa ebedu awia na wo ho omo bona no pa awia ebedu nyimre na wo ho nti ayade ni omo amata ni se debi se omo trasa ehwe ha se ba adwene eni ti Ghana Water Company so omudwumadi omudinu enam se eye efem ena se intaku account ntino womu ni eye EP ena Land Commission impo one of the strong stakeholders eye PURC womu so much womu abata ho bie so womu nyina na metafe womu ni se nipa kunya ene wo tu eye sister plant issue ka edu omudwuma so ho na ene edin sunsanso bi da chanko me betim bi abrom no omo hye no mo ne ntrate na ko omo ne nka atemi hia na kwasem ne managing director yewura Adam Trese dia ye nkomo ni kokodu ye no otuso se ni menim ye no se woton sa e de national security for na mo so mo bamu a e ya de e beboa enu tinu anomo nto a ene omo kokodu ye no ebra yewura eye Adam esi ho no mo pe e no ne nsentro ko kasa na o Trese nsentro fo hye susu bie yi enkane beye infishia 2012 mu on mo kono na je se isu e de dan e ya de mu ye pa mi kura da ho no ma afọ so wo me ne ye nanso emi ye wani a omu kwasi a omu di se duma so no awo mpatam ho no no okwatem ni e ya de o how kase pa e de mo nto mo show social media no so no o be gu se ne insu ani da ho fefe nanso ekoi a entanifo enko chi pase e bo wura bia ye treatment plant we so when kia can start when now e be happening mami ade ba ko kan we chat on say what se see en to kura ye ka say say e ko ne kokko ba yi say insu ato se see ye ya ka say ya e was some to treatment plant ni e na pole mi en e ko ba san so a o ntimi nye nsu en fan supply o mo manfo na te manfo so ba be chi wo mo e di ta manfo ho chi wo nsu wo fe magudie bia ye bia ye tu e to magudie ye galam say bia from antamo ma ye ntu bi e die be mpa ni betime chi wo kwan so to mtimi supply nsu e di magana fo na nti o mo tna se ni papa ku ti akwa ba te bia e be ha adwene e bra managing director ni fi wo mo pe o sambo ni tete be pie mo nkran ye ni sama na ye ni awie ana odina na ntisie kokko pie mu e wo soafo mu ana hwe ye mpase ene ye bobre e japade so yewura amakotubua okopie ne nase na odi tu nanimu kyesa na mo ntu a no pay woni nsentofo akwakotu e wo ye kramantem nie enu ti die na obetun akade akon na man soafo no kokko adi tu nanimu kyeni pe obo na baso pa wa dumaso wo bo enfo ne se ne temagudie ekon edi kya wo na so omo bom homodi so betun ni osuo edi amagana fo ene swakoi obo managing director na baso pa na ne kasa mu bi no odi tu be kyem se sie yi pokrampa eye blue or water gas fo yi any attention obubo modia omni koko de tin na papa trans o mo hwekwanya o betina pe insu enye eni nyina edani o be pe ho pomasibre no na nanu ma info so ka ho yewura amakopi bo adi ti de kyem se to sie mpokra ye kete dan mutu ade ye kyem ko yeyeyi ahimfu ni bi ebo moden ebe be pie mu ewo onu anase ho ebe bo na bato pa stress de to mu nyina do mo ntuma e de aba be bo na no fight e kwan yo betina faso a e famo gudie ni galamse tuyi e betina tuacha
na ma yɛn nsuo nyinaa so ani ada hɔ nti ɛno nkurɔfoɔ no yɛ nkwanhyɛ kɛseɛ ɛde ma ɔno soafoɔ no ana ɔhwɛ yɛn nsaase ɛne ɔbo adeɛ bɔberɛ nsɛm soɔ ɛno nti ɔbɛto bi ɛde amane ɛyɛ yɛwura adam muta wakilu akyɛ ne sɛ adwuma no deɛ ɛno ana wɔyɛ no wɔkɔba tɛtɛbɔ ɔmu nyinaa korɔbɔfoɔ ma na sɛ ɔmu nyinaa ɛsi ɔmu tiri baako ɛyɛ ɔmo agyen sɛ nsuadi ho ɛde ɔmo ani soɔ nie mfihyia kakra ni a ɔtumi tum sɛ biribiara bɛtumi atotɔ n'akwa mu ama n'awie ɛbrɛ asoafoɔ no na ɔhwɛ yɛn nsa ase ne ɔbo adeɛ bɔbrɛ nsɛm so yɛwura ama kofi bu akasa wieɛ no ɛna ɔto akasamu no ɛde maa managing director de to da kyimi sɛ nea ɔbɛtumi aka sɛ ɔno a ɔyɛ panyin a wɔda nsuo no ɛwɔ Ghana ha no mu sɛ ni sɛ wɔbɛsrɛ soafoɔ no sɛ nhyehyɛeɛ biara ne ɛkɔm bi a ɔmbɛtumi afa so because then wɔtan so ɔmo wɔ ha kɛseɛ paa emu baako ɛne na ɔmo kɔpie mu ɛwɔ pagye yi eti sɛ ɔmo tumi aso ɔmo awo ne bia no nso bia ɔmo nfidie ne nneɛma no bi wɔ hɔ ma ɛnkɔ yie ɛno nso mpɔkora ɛyɛ kwan a ɔmbɛtumi afa so a ɔmbɛtumi ahyɛ na ɔmo apɛ ne ho pomati berɛ ɛno wɔkasa ne yɛpɛ ana soafoɔ wɔhwɛ yɛn nsa yɛwura ama kofi bu asa nso nsom ɛka sɛ mmoa no kora mpo ɛnha wano na sɛ sie yɛ kasa yi ɛyɛ stakeholders bi foforɔ bi te sɛ gold board ɔmo nso de ɔmo ntoma ɛde aba bɛbɔ ɔmo ano ɛsiane sɛ ɛnɛ Ghana yɛ sika fam ɛsoro gyina ne nan so nyinaa no ɛyɛ gold yɛ yi nti sɛ sika kɔkɔɔ yi nso de wɔn na yɛ bɔ ne ho mɔdo wɔ mu ɛyɛ gold board foɔ nti gold board foɔ na wɔn de aba bɛto gya sɛ sɛ wɔn nso wɔn ayɛ krado sɛ yɛ sika fam o sɛ yɛ nneɛma bi wɔn bɛtumi ahia de aboa ama wɔn nnwumadi wɔn gye ne titiriw nsuo ho akɔneaba bɛtumi ata nan ama de bi atumi atotɔ n'akɔ mu bia wɔn nso wɔn ba abɛboa mu ɛno ɛbɛyɛ nkɔmɔdɛ ama nhyiamu wɔn ne nsɛnkyɛwfo hyiayɛ bɛyɛ simadi asantɛm wɔn ne soafoɔ no anahwɛ yɛn nsaase ne ɔbɔ adeɛ bɔbɔ nsɛm si yɛwura ama kofi bu a ɛna afei nso ɛyɛ managing director wɔda Ghana water company ano yɛwura adam muta wakilu wɔn kɔkɔtwa hyiayɛ no kɔmɔsie no saa ɛna ɛkɔkɔ wie Opo cheche kubema yɛda sese numere yi woni ya twetwe nkɔmɔ ebiripa mu no yɛbɛsan bɔ wakache ne ne wakasa yɛnsɛntroni a yɛnkramantem ha wɔkɔ nakra na twa ne ho sente ɛde ama ne bɔbɛboa yɛ Opo cheche kubema ɛna yɛte ne nka no na yɛkɔ homa no so ne public relations officer ɛde ma Ghana Water Company Limited Owura Stanley Mate yɛne no atwetwe nkɔmɔ afasa asemi ho wapani memawo adwo ɛba Sompa 106.5 FM hot bite kase yɛbɔso Yo, me patcho so ho ye de. Yes, I do na patcho se. Nyame adom me ho ye pa. We de me chance ene mu director general honorable Mutawakilo Adam. Wotu anamo bi ekoi ene lands and natural resources minister ekohia mutu anamo ekohia treatment plant no edem ho sem nyina etudwa. Woda wuruma ene dwumadie no na botaye ne sei. Yo, me da I'm saying, and right, it's a who we were yen head office, your press conference, we were head office. I'm a yet two jobs, a Ednam Jumapa, His Excellency the President, the ground, a Fragile and any Minister for Land and Natural Resources, Honorable War, or more effort. You the good results. You who distance far. You bought my basso. I feel so. You do that. FM. I want to be a be a yaba. In that, and now with my palm, in swimming it. Now, because of your dance, it just and we are known at the channel settle away. Dams no be abstraction pumps no I'm to say abstraction pumps no no I submerged and I say I could see attention in the although in sona it was no and any action asiano a near and the bank wine to say what's up points not to a tree and near any attention in the city and say yeah, said Anna, ye reading there and be an Yamay and Pump, also a cram and abasso about the baby and sooner in eternal one. Into the that you treat in Supano, a treaty our lot of places. And see, if I attack when I was saying, you could see a poor capacity. But I take a car, I take a car, my and watching I say, you should say, it would dry season, not in stone above for my
kaka attention on kwa at this time my son eto na oti yeti attention no anase ye dredge anase ye disfiltry the input on a now you see any vast reservoir between us so that during the dry season you between so train in super now between and I'm one of but they share your coffee one you need that kind of between dressing in the other two obia in upper gun in or more between one and live or more most like a crumb between a boy and treatment plants and extraction points now so that during the dry season no crowd between actually so area. Now I'm saying you two a Ministry of Lands and Natural Resources honorable Sompa boy at that Mati ama and omo invite MD bar office on another office ama yenene could be with them and why I say they can omati na omo dwendwen ho na within the very near future no omo be mind bi kakra na isi the yes dredging and we can next copy about na copy but me asay so the call is you call voter registration your system plant na voter river no so you train and so ni go hon ema omo ti ho municipality no you call hono the AC hono say intake points na be there so no obi AC lodge be over the hotel cafe say recreational ground be over there say danisi kokoso ana mado ho nyina ana tete nso no omde anwa egu nso no omde ye platform awo nso ni na mo so mo ye ta no ama nso ni na enye ayefin iti entibo entwe enwa it is just like we are guaranteeing it iti entwe nso na enwa iti eba sana be home municipality no mu nyeso let us say it shut down ekena nso ni ti ansana iti asan the reporting if my so a reporting ma politics na municipality the regional coordinating councillor regional minister no edieni ahimfo na no keka nyina ebomunya mane ama regional minister express stakeholders meeting ahimfo any all stakeholders PLC regional coordinating council one security council also municipal assembly for including Canada and the developers like that. And the Jinkisamu, like it given a ban said, the way I don't call the Emboa. If you democrat or yes, I don't, or also hobby, own castle, own idea or and yes, you're having a very whole municipality. If you want with a shame, say, into the ambassador. But they can't change that, so no cost. And after now, no, so a one they are called regional council now and year. Let us say, if say you call yes, call the next level. And nothing and they call one, and I did two among you say security forces, national security, BNI, OBI, say this is what is happening. It is a man share, no man stopping now. Not that in entry in super and near Emma or Motivona, necessary and yet Ghana Water Company and a Ghana Water Limited, and how and a FM and no Emma Yakon. I get Akosua Emma is going to say, if you are ya Democrat, we're encroaching our Yasasu. As there, a Dachin, you expanded treatment plant now, I also don't know that they are educational grounds. Into the Ashana and stopping now. Not the times like we have said they expanded different countries, only be able to expand it. Meanwhile, no, it's causing a lot of high stability. A much difference of the water no, a Taka. Yet the data actually essential for the Nomokoya. It's ultimately 2020, which means data now what I say. The stability level no is over 0, it's over 8.5, it's over 1, and costly. In the one treatment, no, and yet in here, and the echo you one.
me no can say apa 140 NTU one cost just within the last 4 months. Apa we 141 na ya share and stopping to here na it do thousands so there na just say bibia attachment into bushi into the earlier you stopping no the better ye nyina ya fa ya no too say ya na ya guarantee and na guarantee better na or how my organa the earlier we stop as this developer the better and nothing and the ye nyina dey essential work yo oramate we dey nanka wo kona developer no mahu nipa kro anase mahu adwuma kro yeah as a company no yenim no krafa yenim no adwuma ne ye na how they ba no asem ne ye ka it is yenim no krafa yenim no because ye na nyina nothing etinu akache ne say ye o ye no emboa o man ne nyina especially the whole municipality if the earlier you solve this the better but when change regional minister and then akasa regional security council na akasa so until we are ana there and you said you are speaking the not higher yo obani ya beda sese woni atwetwe nkomo akire ye nti bibia se besan aba atie for ye ni Ora Stanley Mate yo ena atwetwe nkomo ya public relations officer ede Ghana Water Company Limited no ena ebiebie ye ni ede afa enedwumedi a ekoso a omne lands and natural resources minister ekohia ye ene central funds nhyiamu a eno ekoso na nenso so no wo mu nyina etu anamon ko voter region ekohwe se ne musitie ema ye nsentro ni wo ponchecheku ede bae ye kam se Sompa Kasiebo hot bite and a Wutie free Sompa 106.5 FM Accra. Here comes 31st October 2025. Sompa OB Bus, Yene Leicester Ghana Limited, Omudi Yas toothpaste and a brush. Abe Jasoni ye 2 fans so Korea. Na ya peje studio no every Watermelon Street near the Akwakosi Jum Kaneshi Market Complex. Eho any be ye juma die free. It is a number hot bite Kaneshi na habeti die free. Nan nam radio no so semframa. Nan nam museya baby na Sompa aji baby. It is Sompa 106.5 FM. Ablekuma Central Way. Ablekuma Central Way. Yabo. If you are the way now watching Yabo Yaba. Yabo Yansisi ye peje studio nankasa. Na ye di ababe sijum. Ni jadi for yabano. Ye sponsors neighbor. Leicester Ghana Limited. Omudi Yas toothpaste the brush aba. Omu beton omu niyama etufo buo. Eti yabansu yebe sanse achadie. Eti Sompa 106.5 FM Accra. Ye chadie no. Na fe companies ahudu onso suwa. Ye nu omu di jumano onso so nu omu chadie. No mu di niema egum no mu ton niema fofofo etinya afa na bekojuma kwa kotobie time eba mission force beba bell beverages fo o mu di bella kwa ene niema hodo bi te se bell cola about 7 star wo mu so bedi ehimedi ade ncheche 21st clinic a mu ye sciatica expert wo be ye free health screening e de ama ye ma menom ye papa nom ye nuanom ye nuama emema no mu tidwa amunya Obrempong hospital mo blood pressure ene bibi e be hye de ama mu free multiple questions for your studio no ne besi ewo kaneshi jom ede amaye Twisco energy food drink Promasidol ede abana no pa no mbetwa muti anopa no ama wankasa wadi ho adanse eti wani ji ho sa wo pese no woni Sompa eko nakra na bomode a sa wo be 054 754 8538 ebi Sompa OB bars ayene Yas toothpaste and the brush eko nakra na yede kwa kopie dome ye free dome ye kwa kaneshi no wo pese woni ye ko na wo pese wo be bata ye ho te se de beverages Promasidol Yas toothpaste and the brush 21st clinic multiple quest anytime of what woman to my baby dia no obese wudi ye chiti so okore ye dia ene no afre 054 7548 538 054 7548 538 na wodem medima for Herbal Center Dr. Tamu Dasunie ayaresa papanie Dr. Tamu Dasunie na se ye boa wankasa wo fa ba bi adwuo sisi yare wo kotodwe diabetes prostate issues hypertension kidney failure infertility in men and women chronic diseases typhoid malaria onipa baako ene malaria ye one kwade eche na typhoid aba typhoid ko ye ne na afei usisi yare na no so na aba usisi nso ye sa wo yare na ukoto
kotodwe na aba kotodwe ne kwa ya na diabetes ni afa yesi prostate aba nipa bakofo komedima fo heba center Dr. Tamada so na yento yare na sepreko bibi ntina ma da bia wo yare ne ade achi ane wa yare obi wa ne de ba no pa bi de ba wi bi ba numere yare ben Dr. Tamada so the time obeto yare no so na ya bre yare na sifisa yare ene ma nipa ye mobo ene wo be hu akoda ketwa bi a wanya 15 years yesi wanya menopause aba a obu ni nsada bai akoda benya menopause 15-year-old girl timinya menopause yare na wo bu ne nsampo da bai na first ne kura wonya 15 years kura no na wo mu wonsa this a wotwea besi 18 years ho no ansa na wabusa na wo de wotimi abunsa sa awie at age 15 yes abaiwa bi enya menopause ene andropause no na mema no so de no enti bra medimafo heba center ne enhwawo akwada wonya mfie dunsia yes ne fa ba bia djojo enkwada nketenkete o maame o papa bi hyedem ene wonya stroke na nsa wontimi maso ne na wontimi maso ne fa ba bia djojo wonama no wachia bra medimafo heba center Dr. Tamada so de time obeto so na wotu yare no eti sa wo hwehwe no a paku asemayira enkran ha de wotu fa free Kumasi Asante Agogo no paku asemayira no obebo no sesanko he edan na nya fe kekeu ayarasa papa enso a efe ene wo mu fe Dr. Tamada so e wo 0244 774-282 0244-774-282 na 050-072-7215 050-072-7215 na adia ba akone se numere misra chuchuwusi na pare chuchuwusi numere na enye toothpaste ni toothbrush bia na didi djuma Lester Ghana Limited young toothpaste and the brush wono na wo brani mu wo tumfuo mu a wo toothbrush mu otumfuo na toothpaste mu otumfuo ne kwabrane ene Obrempong eno ne young toothpaste ene young toothbrush no ye wo whitening wo ye wo total care ene wo heba mo amuse yellow ni green no momfa young whitening no na momfa mpomose na wo sene wonya kokodura straight say Akosua Nhyira ena heba afo no mo se tokura beda mu no se tokura beda wosimu a ene wo hia heba no ena total care ne de wo tachere maso no wudodom ene baabia na ye adwuma Lester Ghana Limited young toothpaste ene brush ye to mo so ane asori yo a ye ni ho agrokura Lester Ghana Limited no ye to mo so a na ye asori baabia ye ton toothpaste ene ne brush nyina wo benya bi Kumasi ne nkran ene miamia nyina otuam na mom sa wo yare sa ye malaria wonu moto aduane nya wo de wo sori bia na honam ye wo ya na wo ji ho baabia anyia eduru a wonu mu ayare ne kra ama no ye friend time herbal mixture say wonum time herbal mixture dia yare no mpo emma na time HH mixture ne capsules no wo ye obi a wo dwunso a wo bre nanka dwunso de wo dwunso anka ne de nanso nipa ba kofo wonko a wo dwunso ana wanyinya wanim wonko a wo dwunso ana wo chem me hu dwunso a ye chem da wonko a wo dwunso ana wo chem nom time HH mixture and capsules na what sim bebrebe dwunso a ye chem na time HH mixture and capsules no na no so ye ho adwuma ebe boost immune system general well-being na ma wo hoden e ma ne mema nyina ye ni ho agro ba bi eto nru abusu se chaw etire se de enne na anu ya e na first year for no wo mo call boarding house misrew akoda ne den trunk no with the time heba mixture shemu ana enkoda no mo ko school fufuro se na ehu abo mo edu papa wo de ka ho one store malaria shame bagim ye time heba mixture fra Dr. Tafrija ane na nadi nubra ne han ja no ansa na wowuo e wo 0244 417669 0244 417669 na Ministry of Health say yemfa Sompa kase boso na yemusa say HPV vaccine no wo bana anasa abaiwa no wonya bosome nkono mesrem wonya mfie nkuru besidu nan no wo wogidie se wo ni bi se wanwo ni bia wo betimi akwayeresa bia ni a wo ni bi ntentem Ghana Health Services say sa HPV vaccine ye wo emayo wonya mfie nkuru kosidu nan no a ebetimi aboa se de be ya wo munkonya yare bia na cervical cancer no ye betimi etu ne sebanche ye nyina ye nkamom let's unite against cervical cancer de betimi ya adwuma na HPV vaccine no na wo ba na wonya mfie nkuru kosidu nan no na wo ne bia nkai boy Ghana Health Service ene de besomye na promosidon say onga mama's helping hand eti shanenso na shanenso say aduane be ye dane ye onga na spices be na wo se wo de ye aduane no tablet be ya ye onga beef tablet no ana anasa eye shrimp no anasa eye sa wo wachi stew ne chito no a wo pese ye de no se enye onga
mix no the friend ginger garlic ni onion no ya fra amonyo no de abom no your friend onga 3 mix eno yo obaby a favorite wo baby a wo pa aduane no bia epe onga 3 mix no a eye ginger garlic onion no wo pa no e say eno no say stew na wo ye enkwan na wo ye na wo de wo no a utimi say enkwan na mu ode say abunaburu na ede say abenkwan na say wurewure nkwan enkate nkwan eye nkwan ba ya ni nyina fish nkwan na wo ye anase na ntwenem nkwan ana wo ye jollof stew bi na what ye stew na de ye jollof eye onga mama's helping hand etiema eye pemwo wo kitchen e say ye mpese be twa ye hu bebre na ye nya onga na ye de fra ye duane a na ma aduane na ye de wo kona ho na ma me no ton wa kina na wa kina e de no wo de onga na wo no wo restaurant na wo kodidie no eno nso so eye onga eti ni nyina eye de papa a wo betimi e de adidwuma eti hye no nso se enumre yi minim se wonam kwan so wo kofie wonam kwan so wo pon adwuma wo bre obapa wo bowura kitchen ho a make sure se onga ka ho mejiri se wo te taxi no kura wutie me wo da trotro mu wo da na emo woni ema no se onga wo mu a wudru fie na se bia mpesie bi na wo bɔ na nkontom na stew bi na apesa wo ye mixes bi a onga na se eno ano nti eno ene de ma ne mema nyina ya giato me kan wo se hot bite kase bɔ na wutie free Sompa 106.5 FM Accra ya home so ne ato aso Afe yamfa hot bite ni ya bite ne hot no ne nto aso na aka no yamfa nsom wo na ene anopa wie ya ena osoafo ohwe atantre ne eso e wo man Ghana mu na wono akro ye esan aban lawyer pani onimnyamfo obenfo Dr. Dominic Akrotinga ayene wagina simpie ni apaso ene wone sentrofo bonkomo ni nyina ye aban so mu bu akonta e de atra wa man no government accountability series no ba kwa na adrusu na ye wono ana akogina ho na wogina ho a wo bonkomo no ano ene wo kire se na enum ho wom de ba ye se National Service Authority sika afam panin saase no eye 548 million Ghana cedis na wom butra sidi edwom chichi ne tutu omani ase hwehwe nkrata mu no eboro sa wom akohunu se eye 2.2 billion Ghana cedis na wo kire mu sei. Ladies and gentlemen, prosecutions have commenced in the SkyTrain and National Service scandals. In the case of the latter, we have filed charges against the Executive Director, Osea Sibe and his deputy, Gifty Owari. Charges are being prepared against the rest of the public officers and the so-called marketplace vendors. In all, we intend to file about 10 cases in the NSA scandal and will use some of the public officers and vendors as prosecution witnesses. Now, this is a strategy that is working very well for us. Also, I wish to announce that the Auditor General has conducted a forensic audit into the NSA, the National Service scandal, and the total amount of money stolen or illegally spent now stands at 2.2 billion and not the 548 million that was uncovered by my investigators as at June 2025. Eni a yeti ye eye aban lawyer pani onimnyamfo Dominic Akrotinga ayene na wa mane nsem no anso ho a ene wo kye se we ye nkrata afoforo kra ya wo mani aboso na wani boso no na ye sika bi a afa nkrofo bi nsase na titrupa eye kana chief executive officer anu oda national food buffer stock ano e wo man Ghana mu Yera Abdul Wahab Hanan na eno nko ano wo kye se 40 million Ghana cedis ena afa na nsase no nya botre kire mu sei. The Economic and Organized Crime Office had gathered credible intelligence regarding a criminal enterprise that had been operated by the former Chief Executive Officer of the National Food and Buffer Stock Company Limited, Mr. Hanan Abdul Wahab. Initial estimates put the amount of money pilfered by Mr. Abdul Wahab and his collaborators at the time at around 58 million Ghana cedis, far in excess of the 49 million suspected to have been stolen by Mr. Edubohe and his co-accused persons. Not only because of the huge amount of money at stake, but because of the fact that while food suppliers were wailing and gnashing their teeth due to failure to pay them for supplies to the buffer stock, and while our school kids were being denied nutrition under the school feeding program for lack of funds, Mr. Abdul Wahab and his collaborators were busy lawlessly looting funds meant for the program. Ebra nkwada ye pa aduane ama won a ye nya aduane mfa ma won na metronfo ekita won kwantre twan se aduane beba na aduane ne ma no na Yera Abdul Wahab Hanan wane ne nkrofo de sika no ba koto aduane no no wa mu chedi saa we eye Dr.
Dominic Akrutinga Ayine Attorney General nsɛm no na yero eye ayine ne nsɛm ya wɔka ɛfa panyi kwankyerɛfo ya na kane no National Food and Buffer Stock Company no otua ano seti breakfast no yero Abdul Wahab ha de aso na so na panya wɔbɛdi adwa no wɔhwɛ toto de mama bibia da ɛkɔ so yie ɛwɔ biaye hɔ na wɔnim de akwakote bayira ho mamu amana mo kɛse ntia ne Dr. Ayede Ababegina ya wɔkyerɛ sɛ ɛfa sotini ana sɛ sotina enterprise ya wɔkyerɛ sɛ kɔ afoforo binum a na yewura hana na ka ho no wɔse no kure bia da nim nti wɔno so de krata babonten e de asa ne ho sɛ rodohura dansɛm e na yewura ye ne wɔkeka de to no so no na wɔkyerɛ sɛ asɛm ne nyina da no wɔne ne mranifo atwetwe nkɔmɔ de afa ho ama wɔgye mu e de ama wɔnom so ehwɛ na watimi ama na futuo na kwampa obefa so ama watimi ate ne din ho e wɔ sansɛm fi asabia so asabia ku Dr. Ayende e de ato no so no wɔnom ahukwan a wɔnom e de befa so nti no sɛ obi ate a wɔmu nua emfangu na so sanse no krabɔbɔboa bako empo eni hɔ a ɛwɔ asɛm ne mu na sansɛm ya ɛkɔkɔsu so ebifa former deputy executive director Edema National Service Authority Mami gift you our remensa na yɛde na kwakɔpie court no kɔpie Accra High Court no ɛne dai ɛne ɔde ato dwa sɛ wɔnyɛ mfomso bia so boy yɛde bɔ no sɛ wafa kwati kwan so abo man ne ka ɛyɛ willfully causing financial loss to the state no yɛde bɔ no ɛnyɛ yie money laundering so boy yɛde abɔ no korɔ no ayede aka ho se wafa kwan bi so anya mfaso e de afiri aban adwumam se wose national service personnel wodi ni paba ya mpem kono ahankona duasan nan non-existent national service personnel no eno so nye ne kura na se ghost names ene odi egu no agye sika de egu ne botom owura ire gift you oware mensa se enye ne kura da biara da ebra wo kopie court no na so bo adi abo ne nyina no afei ana mpanifo chance ye ba bedi asem no na ye pe no kura pote a ewo mu. Some directors, such as Gifty Owari Mensah, created and executed a meticulously detailed plan using NSP, National Service Personnel Allowances, as security to obtain a loan of 30,698,218 cedis, 69 pesos, from the Agricultural Development Bank, ADB, at an interest rate of 23%. She achieved these results by using other people's information to register a company called Blocks of Life Consult without their knowledge or permission. Subsequently, he presented Blocks of Life Consult through and in the person of Akwesi Ofori-Mintah to an official of the Agricultural Development Bank, and enlisting her husband, Mr. Peter Mensah, a lawyer, to act as one of the directors or representative of the said company. Eni ayeti ye aban lawyer panyine wono na ekasa lawyer ye ne no na wo kyerɛ mu die ntia wo mode sobodi ambo maame gift oware mensa na wo kyerɛ mu ni nyina ye nsɛm asabre ɛwɔ court nso ɛyɛ ho adwuma na iyokofo na ekasa wo mo kyerɛ sɛ abrantie bi na ɔyɛ adwuma wɔ bank bi wɔ Kumase na bank ne de wo mo se yɛmfa ne din tansa na ɛnaano ada wo mo hwehwɛ no a wo mo hunu ɛna wo mo hwehwɛ nkratam no mo hu sɛ wono enam ne nsa so ma 30 million Ghana cedis sika papa di abudichi wawia iyokofo na ekanyemia na won kire se won de sika 100,000 Ghana cedis e de ato ne tiri so unim ba bia wo hye bon bia wo hye mu a bomoden na bo iyokofo amane na wono nkwafa no na wo baba amane ya yensa beka no no 100,000 Ghana cedis baji kofie na kodi na won kire se papa ni din ade akwasi agima bebrese na in fact ni dia bebrese na de na wataje ho pa na no ye customer service manager e wo bank bi e wo Kumase na wono na yesi we ye stealing and money laundering wa wi sika no ne yedi kan e na ne to so mienu wo fa kwati kwan so yi sika no de afiri ba bi de akogu ba bi a na woni ho kwan kra so ye sa de no na wo kire se bank wono ano na wo account wo ho nti no wo ya no watwe sika no bi e de afa ho ena bank no nso no ba ku bi a ewo KN West mfinfi ho no ehon nso ya no de ba ku asan akwhye ho wo de san kitinkiti na wo wia san no nam so no wo ye postgraduate hostel account bi a wo bie wo ho no ehon na wo hwe sika ne de kogu eno na yokofuo did na chi a no ma hu se se adwuma wo de enie nanso me ne wo ka sei wato nkruma gunu na ase watu pia fajan eno na yokofuo se sika wo wia no esom 30 million Ghana cedis yetimi de chekire man ne yie nanso ba akofo afa de agunu botomu a yempene e ma na mfa ne sa no nti wo bibia wo behu na chira kwan no yokofo se yemfa numbers yi ma wo ana sa wo de opekura yoko head office no a ewo Banks Road ewo nkra ha ya ana regional office bia wonim no eya akobo wa amane yoko numbers no nie 0256
957742 0256 957742 and 0579 709066 0579 709066 wo behu akwasi agima bebrese baby a wo bi ona da Facebook ne so no baby a wo bia no frɛ iyoko 4 numbers yi so na won kwache no Afeyinrebo ewo enwomasuo soofo yo monyanfo Haruna Idrisi wono so de nsemo todwa kyerese na nsen wo hwe entoaso sukuu no ya enkwada no dodo na ekono a aka ho ama wofo ne ahwefo wani atutu aka wonsem ama nkwada na nkasa so ebre ne nyina da no eni se wo kyerese wo hwe eye computerized school placement system no a eyade a ewo se wo yenhwehwemu no wo yensesemu so ewo mu esanse ne nyina no ede ahohye bi na aba awofo ene eye ahwefo eso na no ena enam so ntine ye kasa ya no wo kyerese mo ba be ye hwehwemu na wono ma ye dane mu sebe ya sa ne ma wese nyina no etuo betimi atwa ama nkwada no so kokrom no so no bibia etimi akoso tote wa bra wo ha bia da entimi ememu wada sansem wese nyina di ewo sunya ne kroponi mu wa bra na eye annual general meeting ewo directors of education ehwemudie ye toso aduasamienu no na ekoso yenko na yewra Haruna Idrisu na no disem no yentie bimra. School placement, it is not working well and it needs to be reviewed, and it will be reviewed. I have constituted a committee chaired by the headmaster for Unfansitive School to work together with some of you in order that we can respond to some of the challenges of the computerized school selection placement system. We need a more robust system that recognizes and rewards merit and not protocol. We need a system that rewards merit and not protocol. But let me use this opportunity to caution heads of schools not to turn away students or parents or frustrate them. Ewusia tamale south mo shebedwene ya wasaye nwomesua soafo ewo memo ye Haruna Idrisu ena yekọ ekotie no no woto aso ewo ne kasemu ede abasobode ne nsebo hia ede mama panyi dada ye Nana adodankọ akufuado ewo embemu ni ntiremu ahodo ya nto aso suku no wotimi etre ne nkobam mu nanso wo kire se dwumedie na wodi ye no ni dwumedie ne nyina akoye se aboa kotere na gyanan se bieso se bieku wo kwa gyanan so na se wane odi tuntum bi ata to wo kyerese dwumedie ya wodi ya wo ba ne ntabam mu no enema ne akade ebeboa ama sa dwumedie no SCPS ta ebi ti se enkwada no ba bia ode wonti beto no wosesa de ne de wanfa nkwa adwendwen mu ntine nyina ka ho bi ama enei enwomesua no eya agensemo na so achia emu ye esabebo nyina de ye Rajon Mahama wanya ofama se obehwe na adan ne akade ahodo ya ebeboa entoaso suku no watimi ede ama wo mu. And like it or not, the introduction of the free senior high school will forever go to the credit of Nana Adodankwa Akufo-Addo as president of Ghana. But in its implementation, whilst I credit him for that transformation and bold, courageous initiative, he would also be discredited for not matching the policy with accompanying infrastructure, laboratories, improved teacher-student ratio. So he will be credited for the initiative, but he would also be discredited that in the last 8 years, much of the challenges you are witnessing. Omeiba so for ya wono ehwe homesua so ye Haruna Idrisu na no disem ene twagu ye. Me kan wo saka se boy wutie fri Sompa 106.5 FM. Me kan wo saka se boy wutie fri Sompa 106.5 FM Accra. Na yet was on a Leicester Ghana Limited or the young toothpaste and then a brush abedjan so and na ebo yechidom. Na ye koya nimua United Nations resident coordinator Edema Ghana a year Zia Kodhari. What they told us say people do say United Nations and a kasa na ye omude. Womu ko share round table ho a no omu akasa anya sa na tie na womu ye adwuma bebre fi se wi ase hawo na bi ne die no sa wo pese wusia no kwan a ye de kasa ene sha ase. People sometimes say the UN is just a talk shop.
with endless meetings and resolutions. Now I'm feeling like I'm saying something similar to my dear friend Toili, but I would argue that dialogue is one of the most powerful tools we have to share ideas and create solutions. And resolutions are our collective decisions and promises to humanity. So I would, like Toili has said, I'd rather talk all day than fight all day. I'd rather hear about more dialogues than hear about more guns. When we choose to fight instead of talk, we do ourselves and the world a complete disservice. Enti ya kasa na ye kana ye se kasa tintin toponko nanso United Nations kasa de toponko e ma ne ye we United Nations Resident Coordinator on Ghana Zia Kodhari won na di afutuo yi emai yanko ya chikitua bi wo ngomasua no mu bio na yanko fa ba ko mfiri homra na Penny one head of Mass Central Municipal Education Director a friend Reverend Father Kingsley Jamana Sante one na ka say was it nano a enkwada yi chiro BEC wieye na one mu ko school no na watwe wieye no atwa mu no e na wom nyina binum report to school kama na nso kopie mu e won Enkwanta Senior High and Technical School there na nipa 4 out of 190 any mu system po aje pene so mbeba na 4 pe na akoduru na nso 4 no afutue wo mo ntena ho no mo nyibi pani kire se o ko secondary school anase senior high school no a emfa nhye wotrim se baabi a wonenam na waduru awie ma wani nko ne enti a wokɔ school ne ho na kosua de pa na yi namfosem yinimo kwakora na wo ye ne saa na amwani ko wani sua ho a ubenyina be panimpa Yebeka say obiomadu so no omunyiro omo ho egie wo entroaso school no bebre omo ene omawofo entna bi ombeko ebia ne friend no boarding house boarding house honom no eye obrana nkasa enfitiase eno no se bibia mu no je se omo etimi ehwe omo ho so eye edikan ebia yebemo omo esika kakra eno no se omo timi ehwe so ye edini nkakra nyina kire se akwa abrabo mu no unya nia upe enyina na nam se unya nia upe enyina no kakra unsabe soso no ese ohwe se obe manage no akankaka na wahia sem eni nia ehia opa no watumi ede asoso ano na tumi aboa no watumi akọ enkan na wo wie kura no ene wode kakra ka no se we ye nkwada ne dia Reverend Father na ekasa yo ene wo se awofo e mo nso mo de nie enkwada no ya mo amadesua ne ho hia mo na munya ntoma ne to mato ntoma ye ntoma na chedodo momfa sika ne hwe enkwada no na beboa awofobia hode abofraba wiase a woso wo asade kakro te wom se aban akase ohwe se bia omadisua be konkan ne kan free education but wo wofo nso na dua ne die mu na card hwemu incran hwemu ntitiye imu no ensese otwon ho efri ho da biara da na emom kakra wososo esese oye na waye aba beduru sa empempensue no abra omo enyini efra no adolescents anase teenage aha na ewo mudru ho no ma omo adwene no eya na esunko kakra anhwe ya ohunu mpo se wa ode ne ba wiaso no unim de sa awoya atetepa ene ne ekeka ho but se unya santiasia ubuhu hawa onso obedada no na wonu no adi nkomo egie nti yebesrew ene a yeti ye eye Doma Central Municipal Education Director Reverend Father Kingsley Jamana Asante. Yada so agiremu e Doma Central Kropon no emu aban krachi panyin ya wono so tua ho na wo hwe kire e de amama panyin odmonyafo Dominic Adoma Ameyao. Wono so de nsemu atodwa e kire se wo hwe Ghana Secondary City Support Program na e ya de Kropon ene mensa hodo no assemblies ne e hwe aboa se be ya ntoaso so ko hu dwumadi ahodo no nyina no wo betimi aso asene no e na wo kire se ne potem wo no wo ba be ye bia aboa se be ya e sua ho nsem no ebetimi agira ne naso abrane ye nkwonkwotie nsem ahodo ya wode etudwa na afen so ne ma ahodo bi a wo kyese wo beto ya ne nsa asomu a wo hwe atoto Ghana Secondary City Support Project. We be inherited as of the time na 56 local stores na ya drew to say be 85%. We buy a mantiana. We share a contractor to be complete. E mu nyina nim say contractor na area wa hand over e dey ama assembly. Yes so yet one more ya ye ho publicity and announcement sha. Interest applicants and you apply say the source number be. Ene ye anamo ba ko na to efa Ghana Secondary City Support Project. Enye no so kwa na eye nursery block e wo sa
56 in the cheaper. Okay, why so yes, Adija, Oshasu, on Sen, to Ubedia, you inherit assets and liabilities. The assets, let's say a cranny, and also make sure my complete sir, Leslie blog now, as you speak now. You're the World Bank of Wakrakasa, CCI, Yebet, Saki, Jina. Ebusia, Enwachi, the Wasai, Ediwe say, Epeso. Yeah, have been a crack, a woman, fire, if we burn traffic, and equity, if I'm over pussy, stadium, dear effort, the man from Wood. No crack, no buy, maintain life. I've made conscious effort to be as a young contractor. Contractor on the famous cassette. May I invite a contractor on 3 occasions? Yearly project, no Ghana Secondary City support projects, no consultants. I see a so now, the contractor, how would he say? So, I don't know, which is last year. Bampagat as a month. And he insisted that this time, no. Sampagat as a moment. Quite empty because you would be a Brian, young unit, a one chair, and my quite center. And there's a need to add Sompa FM. Contractor also with the process, Sadia, then there's a most discussable, between them because the actual contract will then come. Many consultants and then us. Atrenche hu nsem se be ya kwani abadie no ebekoye ewo doma kropon mu no na ye road monyafo Dominic wono so de hu nsem etujei me kan wose Sompa kase bona wutie free Sompa 106.5 FM Accra. Let's Ghana Limited omde yan toothpaste ene ne brush abedwan so kase bo ene ye bomu emamo no na ye tu fan so okore ya kwakopie Agona East District na ye dru ho no anase fo mu di dwuma se niema bi ha ensem ha se sachet water no omde ya nsuo sachet water na nurse ni a wo di dwuma wo hie nsuo pii wo kɔ na wo ba di bi horo wonsa na wo di bi hwe ayarefo na sachet water no no mo beto e di dwuma dia na asefem wo mo si nsuo ho ye din ama se gallon no kora no se wo kɔ akɔtɔ 20 Ghana cedis e na ba ko nso enso eti da bia wo hia ba ye miensa ansa na wo di dwuma eti wo mo sempanifo mram se da bia betimi aboa ama Agona East District no empomdi ho dwumadie asipi asita. It's been very difficult. There is a nearby town. That's where we get our source of water. Because it's a borehole, it's free, but you have to pay for the motor, TNT. So actually, they will take at least 20 cedis. So if you have 1 gallon, it means you are paying 1 gallon for 20 Ghana cedis. So it means if the person is going for maybe 2 or 3, more than 3 times, it means you are paying 60 Ghana cedis. And it's been very difficult. Yes, from my own pockets. Yes, please, from my own pockets. Nobody is paying. Definitely, there is going to be an outbreak of cholera. After maybe the case has been resolved, there is going to be an outbreak of cholera. Yeah. And it has even started. I think last week we have diarrhea cases. Yeah. The back of sachet water is 8 cedis. They can't afford it. So the water they fetch from the streams and the bowl, that's what they have been taking. So it's going to have a huge impact on after the case is being resolved. Oh, we can say we are pleading. We are pleading. At least if NGO or government, they should come to our aid. Oh, araho sempa ne etie yo kwasi chikrom chip compound nurse ni bi oho Maureen wonu ne ne nakasa ya wo chem sese de ensuo ho ye den ama omo bre one nurse ni na obeto botom sika na wo de ato ensuo gallon ba ko 20 Ghana cedis mienu enso ntide sa wo tom yensa eti de biara da 20 Ghana cedis na wato no wo de 60 Ghana cedis na betom yensa no eti kwasi chikrom chip compounds no a nurse for wo ho nyina e bre free say kro ho no ba bia ye bu nsuo free no bo ho no ba bia etu nsuo free ni nyina tete se kontebe e de ho kira ba eti wo se adehye se kwasichi chrome chip compound no wo Agona East District no o manfo meye wo momoa aban enti wo musufre ensuo eye nkwa na wo manya bi na aboa ama kwasichi chrome ne mpatamo no ayaresa ho dwumadie atimi asipi asita wo mu wie pe wo mbekwadwom akwakoto niema be ya aduane kama na aduane a wo mokwa akoto no adankwa amedwa kase na e wa santimantam mu no ewo atwemanwa be janof mansinu mu wo mu na esuyi wo mu kire se Merante kwa bi a wo mo de wo maburu wo ho nsafo hene e de afa mo ntene so na wo baba no so mpieto e de mo to asesa na yen no wo mo twini ku ha no magye mu kumo saa de no eno nko a enom de dwakase no aye e wadankwa ame na yamane boni ba wabeidu e bo modin agbofa ho e ma woni edwem hima ma me Akosua usu akobo nkomo no wo kyese no kore sese de ano odin na hawa ye hunu han se emema no etibi be yi eniema basabasa ebi num wi wa ha ebi ne ma de da eye niema bi basabasa sa e wo ha ni bresem bidie kura me ton me digu hei ebi wonu sensan ne awia bi pa enzo so minti mi ka se me tena fi se bi sisi ye me timi ko fa ne mama
ɛne nti how a yɛwɔ ne sɛ mɛɛma atimi ba ha bɛyɛ mmaa ne mmaa bɛdeda ha bɛnum wi wɔ ha deɛ mehu no ɛne sɛ nkeɛ deɛ nka ɛha yi a na yɛpɛ sɛ ɛdwa ne ntena ne sɛ kuro biara dwa wɔ abɔntene ɛno wɔ afikyire ha nti ke yɛpɛ ha se sɛ wɔ sɛ yɛyɛ ne kama ɛde ma yɛn ne yɛso yɛnyɛ yɛ asomdwoeɛ nti yɛpɛ dwa a ɛwɔ abɔntene ɛne a yɛte yɛyi ɛyɛ maame Akosua wusu a ɔno na adanko a medwa kɛseɛ no wɔyɛ hema yɛ a wɔda no nakosɛm ɛna ɔde to Sompa kɛseɛ nim yɛma ne bɔ ni ba ɔbɛidu ɛna kɔfa ma ne bɔ ibrɛ Galamse ho sensem no sese ye kasa de Ghana for dodo na de adwenkyerɛ ene adwen so ye eba de ama ban ne sebe ye obetimi akura mu na watimi atu ase na sebe ya Ghana ha sedom enso ahodo ya enho ahye ase mfidie na etuo enu nti mfidie ahodo biada eframa ahodo so ya wonum ekra bo mai mu se Galamse ho mfidie no enkebe ya ban no wonhwɛ na wonfa tabo no ento so sebe ya no amade a Galamse fo nya bi ene wode akwakodi wonjuma no abane tenkan odin za to so say me en fama nja ban no ne wan woni ye ntie ne o say fight is animal ono wo ye do betimi bia still e na ye mpan mi say me to yi mu bisam time le kwa minya ye mpan fo na de to size cabages no e de gogo mpan fo na o say atakre o mani ahemfo no because na say obi me amo obi kwa o me fa na fidie be si ha ahemfo na say ase ne politicians so o so say ase e na me chem say so ndo beto so be ye Ghana ni na port wo obeji na envelope brown na afa kuntura ase aba ntia so no de to so ko de to so kwa o to so ankeye ba mo be je envelope brown na say awuram ne do so aje sika ama na awuram nti wo no de to so ko de to so kwa kame de ye me pen because be kakra no nsuo pa se nsuo for onfa so mi to kame pe ba ye ntakre me banifo no hu se enkola bi so di akire ba wo munya sika no mo di bia eye Ghana phobia adwenkyerɛ ɛna etu odwane yamane boni ya wɔto nkrɛfra santemantam ma yɛn ba wɔbedu ɛna wɔde nkrato wesei ɛsɛnde ye afe ye ngura amanyɔsɛm mu ka na ɛka sɛ wɔse n'ani gye ho paa sɛnka NDC wɔn mamanyɔkuo no dwemtrɛ ne dibie no wɔbɛkɔ akɔpere bie nanso so wɔbɛkɔ paa de a gyense dwemtrɛ ne a wɔte wɔ sesi ai General Mosquito Johnson na seru nkatia wɔka so wɔnkɔ bio na so wɔso wɔnkɔ bio a wɔno Nilante Vandapoe wɔhwiri so. Yes, if the current chairman, my very good brother, friend, senior brother, Johnson Asedun Ketia is not contesting, I will contest. No, he's my senior brother. He's Yabuatin John Asedun Ketia and Nieje Kudumama. These are the people who I look up to at the onset of the revolution and also transition to the political party, political democracy. They were our seniors in Bronga. You know, I grew up in Bronga. They were my seniors, and I look up to them. If Asedun Ketia is aspiring for MPP, so now another paying poor. Ewo Sompa Kumase ye nuanom a wo headquarters no wo motra ase na oman hene ye wadubu ache wogusu a wo ye oman ne ho adwuma ewo ho no ene wo bo modern atwetwe nhoma no akopie pani a kane no no yesu bi mra se badwani honorable Eugene Boache Antwi wono kuro ye yi wo prese MPP mu no wono so ba bedi twetwefo adibia no ba bedi general secretary no wono na ekasa wo kire se sabre ya amonyokuo no pempen won ho akọ abato so no wo nyina ni mu nipa nyina na nka ho mum unity anu no mu hia ye besre ye pay ene chitafo e me de say no ma be la fro na na to ye hia ne say be yi nipa Sompa FM party abesonga fo ye nyina ya de ba to ye nya na titwa kasa twitwi ekuti abo no ye nya sa no ma so that's what they way to build any party. It's something can never change unity na the end. We have to we na feel back if you dey work at them. And they be catch them. That's my the big one unity. There were some policies obnoxious policies. E-levy amway, spectrum tax amway. And not even you about me actually 2024 or kai UPS if people for the kai. So that's the number of them you have team. So what be e-levy free. Yes. 80 policies on our canal, MPP. Now we have a conference. The conference is called a constitutional amendment. You don't even go to discuss policy. And yet, eno wako kufudia eno womodi ni din akotoso na se mbisa ne se mitime kurase na so bom kon na medo na o gazette sa asasi edetu sa asasi edetu times mu efi achimota bepem suhum hefani eton times na graphic amko akoto bi na makan na mahu se asimesi ede akọ gazette ya asasi ebi ni ho bi omo nso so se wokọ haidan na ye de dan na ma watu ahoka na bekọ na obi ni amagu ma wo hyew wo papa no ana wo se no no atene mu ana ohwehwe ni wura na ne na aka ho asem asasi yampani ampa se fi okanta besinko chichiwre ya ton amawa hwana no gina ho no ton ma na wo a wokoto ene na onim se nipa guso nantwibu na egu asase no so na se nantwibu mpo a ni wura ni ho na
Wei echi no kane assembly member baako ya no so ewo ho yewura abedi wono so e de adesrede echre yewura mampani John Dramani Mahama nim se ba bia du ne de won hwe na won to ne nan ensi asem no so nya sa de atama ehye ewo private estate developers wonom ensem 2020 kwans befa ya asase wo chichewere asase 2760 acres ena kwans befa asase no ye hui no na ode machines abaso a osenkrofo neoma ye demonstration akese mienu ye demonstration ya preventing sian man nko ye adwuma wo ente kwans ode me court me ebusu apani ode yen kokofodu high court ye wo court no from 2022 na court the injunction eto asase ne so asema court kan ne se asase no yen ya yeti asase no so de betumi ado so edidi ado fu a asase no so once ede machine abeduru afu ni nyina enye so juru ni nyina keke 2023 once aton asase no 126 acres from asase ni mu no ede ama Moko Atlantic na Moko Atlantic ne yehwehwe mu ko achi no ni wura ye gamanche ni tai kochuru wa be ko court si me no ka sei ukoho a wo retwa wall afa asase no ho. Any allegedly the addition so was no and a one so etimide maya na yensu yadani BH e de amamu ne kura mu no na national security liaison officer ya wono ewo Eastern region Yewura Francis ano dompre wono so etrese ne ekoso asase wo manso twe wo be hu na we sei asase we ya media na we sei so bokokọ na entre na ebo obemu eche no be hu sakofa menteme ho ase ene oyo de abaye nkotia ne ni perfume wo se brani ni se empanyifo behwe na sa ne mani nyina no wape anop mesi brepa now the year ends up but attracting the peace of this beautiful region. We are not going to sit down and watch you. Mark my words. Actually, we don't just talk, we act, and we don't just come out. Before we come out, we know they are intelligent. We gather intelligence. And I'm what the signal blew around now, and money will get a lot more easy. And we have everything we want to have, we will have it. When we want to come after you, will come after them. And family, the whole Eastern region, we can monitor everybody, everywhere. Abusiana National Security Liaison Officer ya wono ewo poye mantemu Yewura Francis ano dompre eno no so na no disem etwagu ye enkrato nyina dade nsem yi ya ma ne bofo ya woto nkrafre poye mantemu de ma ya kwabranya ko ene boaboa no a yensa kan bie Leicester Company Limited adawroma eno de Yas toothpaste ene ne brush no de abeso yasene nyu ono nko a da bia ya ne yeka yebo yeba weye efiade be na awotwe eni akiri ochenachi na awotwe ya munhia okanasu jakasiem eya sompa obi bus ye ba be chade ye di studio ne ba na afa musuma hunu ne ye ne ofia ha nyina afiti na pakosi anwumre na bibia atumi aye fine promasidofo ena ma aduane no aye de onga Mama's helping hand wamade so yasene bra Ghana Health Service for nso egusua ebo ye nka ye se ye mama no anya 9 to 14 years no papilloma mpane no ya ye mo nko bi na yensi cervical cancer no kwan ewo mo ho time herbal mixture ni opo time herbal mixture one time HH mixture no wamo so be so yasene KNG herbal dawroma eno ma ba biti bra medimafo herbal center so Dr. Time da so ede time ede ato enya de wahudu nyina so ede amaye wono madawroma nti ayana ni yehu sima pemra ye ba kase no dodo na agu ha ye de beto aso amawo Medo edrano pa wutimi to wo boase etwitwi wusi o ado na so ni se me de Yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima minya homka sentina ye bokoi na me die me all time favorite Yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum nso a enwunu anasa de ehia me semfimfem me biem na wo hwese mesi aye fita sesrecha homa na et brightens Yas whitening toothpaste and the brush and me di hwimese entina wo se efei na Yas total care gel toothpaste and the brush ne die ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham. Oh yes,
Enukretrodo, Yas Herba, Yas Whitening, any Yas Total Care Gel Toothpaste, and any brush, Abusian Chamfa. Sawo pedudu tu e won kan ha. For Leicester Ghana Limited, and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited, and the Yas Toothpaste mo ahodo, and the brush abejaso, abeboy. Midimafo, Pokwase Maira Accra, Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo Heba Clinic Accra. And you won't hear passengers a gumika imu, a hana do one aircraft. Hey, and this Accra and put them at the moon. And yet the Muampa, the Sadia, Atlantic International University, America Memo, about Dr. Dujanfi Babasu, honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said here, I am more. Oh, Mr. Minim wife, your copa war 1 year, 1 city. You send me 2 months and 8 years. Cano. Miss me connection and shut down Koye, na a Sakakra. To say what Peggy Mama, what you have them. Connection, what you about the crow. Stroke so dear, what found small. Just say, I did you want woo any dear Siano. Yari Bia Tatia, ever Dr. Tamdaso and so. Diabetes, hepatitis B, prostate, hypertension, malaria. Yari Bia. Kumasi say, who are go opposite government school. And then Krahanso, Obepim, our Pokuase, Maira Kwanoso. For a doctor, 0244-774-282. And at 0500-727215. Midimba for Herbal Clinic. Woodima for Newa. Obiari hia emwasron kubia ebemani ni opepa aye de chenja onga mama sano boafo FDA agi edwadie yin krato ya so sano boafo. TV Emma Aketuapa. No kure Emma Aketuapa yetwa ensem no eso. Enanwada ene yete se abrante kwa bia. Wono no arm robbery ene ye ho adwuma sa kronfo awramfo a edi tuo ekokro no bo e wo Ghana hai wono waka ho no bie. Na wokobo okro no e ma English ya manfo impressifo ekoche no. Na wo mo che no de ne ko wo mo akache na ja wo mo ye mu hwehwemu no a no. Abrante de meyem we de moma men anya me hu ye kakra say no wapa adwane ama brantie na adwane afri pro station me ne woka say ye hu na chiri kwan na wo kire say patrol team ye a wo mokọ adwuma e baaye na wo mokọ chi abrantie wo baaye pe eno wo beja ano edene ma chief inspector de la kumado ena fe constable chastawia ya wo mo na sa abere no wo mo counter ho a wo mja wo ma wo na enum ena abrantie yi seja wo ya ne hu ye kakra wo den kakra akra saa me hu sheda mfa me ase obi a me koya me hu ye na handcuff gumi nsade lie ben no aka na saa akra de action lie ben ena jawo me so ene ye hwe no na won koya ne hu ye say na wo fa prime na obi odi tuo ebo akokro no bo wo fa prime ama che say animanim ho no a entam so abrante na adwane ma me ne wo ka say ayasem kase pa na chi a wo mokwachi no na operation ni nyina no inspector noble esuman wonu ni intelligence team en wo mo call malam junction ho around bese ahomache no 9 en wo mo ko hunu se ahana abrantie yi wonu ne gang no wo mo wa chese sa abra no kura mpo no na wo mo akọji dwadifuo bi a wo mo enam voter region ho framantam ho ekwan so ba bi akọji wo mo niam wo mo de adwane be sha malam junction he ya ena prosifo eye ntentem ekwache wo na wonche wo no wo mo kire se driver no a na wo no twi kia trucker sa abre no na adwadifo ne timu no wo no kura mpo no wo mo bo ne din se ja wo no na wo mo ne ye 1212 bi ansa na wo mo do wo mo ankasa wo mo kia CRV we Honda CRV bi wo mo de call ye na ja wo mo kwagigi niam ni nyina agu mu kama ene wandi dwane ya wo mo baaye no na wo mo de ye ne wo mo de beye no na abrantie yi car no team black Honda CRV na no team a won de koye sa adwuma no ni plate ni kra na ye DV ni bia DV 3145X
eno ena na ekita no a wo mde kodi se nya mbransem no eno na nam so a prosifo di no tenten saa wo mba chi wo mo malam junction ha sei se na car no kra no car no a wo mo han car ni bi renters ni bi eno wo kwa han ye eno ade kodi se nya mbransem no eno kra na so ma prosifo bokokọ se won mo a ede car han se bia obi ba rental car ede akoba bi saa no ya won mo hwe yie pa se se am no kasa brand temporifo che se won hwe na ho fasuo na wo ba ya latani na nsu ne din pa de prosifo nya mfa maaye ya won mo che se wabupia afajan a won mo gusu a wo hwe na cha kwa na nsu prosifo mienu a saa bra no mo di bitine de wo mo aye hye pa afa ya mfa nsem no enkopie mu ewo amanone wa amanone nsem mu no ye kwa akopie mu ewo Gaza na UN top court ba ko ho ono mo che se wo mo aka asem no akwa akosi baabi na United Nations wo mo aja kakra wo mo de kwama Gaza mpepre sofo na wo mo a ewuei ba ye ne ntokwa ba ye wo mo de kwa akọboa wo kakra no wo ho abetia na Israel fo no wo mo ato wo mo aboba ne bi na akogu wo so na akoye nsem kese bebre eno na nam so ama the International Court of Justice ICJ won maka che Israel fo say enuane ne niema wo de kwa United Nations for de kwa Palestine ho akoma wo ho ni nyina no Israel fo no mo de be ma wo no de akosan say so mo de ma wono mo United Nations for anas wo de ma nipa ofuro bia no a anhwe yi a no mo sa akotutuo de akwa kogu wo so a eno be ga asem kese pa eno nam so e ma Israel ambassador a friend say ambassador to United Nations a wono your friend say ora wono a kirekire mu say no kura pa say sa de we ya sa court no aye ne de no kure no mo ensusu sa kura na enso akoba ne say den ya no mbeye court no akasa ne aka bia no wo mbedi so ensem ni nyina da esi de wote ye bie ewo mu ene se Dr. Dominic Ayeni wono aya ban lawyer penisa ya manso for short entre ne so wode kwadu abokane chief executive officer ya no da National Food and Buffer Stock Company say 40 million Ghana cedis corruption bi afoafo ne nti wono so ababonten abeyi na ho ano se enye no kre anona yewura Dominic Akrutinga Ayeni was National Service Authority wono na nye 548 million BMO eye 2.2 billion ghost names in kwa yero ho na duso enso eya mansofo ya wo hwe homesua so de tuja e wo kase so se computerized school placement system no wono ba be yensesem se be ya oha hodo ye de aba ne nyina da won be ye free ho abrantie bia e friends kwasi adwuma bebrese iyokofo se wo mo de 100,000 Ghana cedis atuniti so wo onim ba bi obi am ye nche no na beje Ghana force e kasa kese excavators amafo no binum ekrefra ma wodo so bo my Ghana mu hase nom no ye fa ye santo so abane fa ne santo so mo ma ne mabiem se be ya galamse no ye betimi eto ase adankwa abedwa kase no wifu age aboso edwem hima na ekase MC ya wono so ewo Doma Central Kroponimu de atoja so be na famu de se be ya ehumesua ne titru ene ntoaso de no ebe fa ne ntampefra ewo ne potamo ensam no na hodo bebre eka we no ho ena enipa maasa ye betena ase ejeje bre ekenkan na nyina anim ho no oti ma me Akosua Nhyira nka sanso ena me Obrempong nana kwaku ampoma menimini aba Oheneyere mame ekua yeboa esiama busia ye sorry edwaso na mo messages kakra ya mode aba no tel hajia special local foods na daroma ena wo so asene amano ede ababeto edwababa mahama oboase ena wode eba ye wose Dr. Baumia beba 2028 wo chese galamse ni die asante mantem die sese die agensemo ena fensu school placement na se ekoso na sese de for sale ya tonton for sale ena amafo nso di ho sika ne nchi akwama chairman woti akenten castelsi chairman ya wono so wache so oboase East MPP woba ababedi ade amakiuti wase wama yajo wase ni dide Miss Boaten wo hwe efri lejo kuku yo mame ye da se papa ye no chwese wono so chia yewra engineer kwabena eje Japan wase onna ba behwe na watimi etu franka ede ama amanyoko no komensa
pillar 2 and ono so di we say efri ebaye ne dia was say congratulations de ama president ya wono so wo my ya semo president of the Republic of Ghana Nana Akufo-Addo me pacho my fa ensiase no Nana Akua mo aboaten ene nkan ni nyina yedam wasesem so monemo de ebaye kasie twaguo no e won kran ha Sompa 106.5 FM so no na enenam your headquarters ewo Kumasi Sompa 93.1 ewo Kumasi hono a na ayiko 100.9 so ebogum Adamfopa Radio of France ahinkro Paris no musanso na Sompa 101.1 ewo Takwa Sompa 103.3 Waterkrade Sompa 106.1 Watachimai Sompa 98.9 ewo Sunyane Sompa 90.7 won Kranza na Sompa 101.3 ewo Doma Kingdom 106.1 ewo Mankasi Mudiko da so no eya Sompa FM ejina mu den sanso na Facebook ne TikTok no eya Sompa 106.5 FM Accra YouTube ne Sompa FM live na www.sompaonline.com so ensemi dodo no a egu ya sorry so ama